Srbija od Berlinskog kongresa do 1912. godine. Na Berlinskom kongresu 1878. godine Srbija i Crna Gora dobijaju nove teritorije, kao i državnu nezavisnost. U vrijeme kongresa na čelu Srbije bio je knez Milan Obrenović. Spoljnu politiku vezao je za Austro-Ugarsku. Potpisao je tajnu konvenciju i trgovinski sporazum, a za uzvrat je proglašen kraljem Srbije 1882. godine. Politiku vezivanja za Austro-Ugarsku nazivamo austrofilska politika. Protivnici kralja Milana bili su pripadnici radikalne stranke Nikole Pašića, koja je vodila rusofilsku politiku. Kralj Milan je ugušio Timočku bunu godinu dana kasnije, koju su podigli srpski seljaci pomognuti radikalima Nikole Pašića. 1885. godine izbija rat Srbije i Bugarske, u kojem je Srbija bila poražena. Kralj je bio primoran da prihvati novi ustav. Vlast je prepustio sinu Aleksandru. Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića trajala je od 1889. do 1903. godine. Vodio je nestabilnu spoljnu politiku. Čas se oslanjao na Rusiju, a čas na Austro-Ugarsku. Ni na unutrašnjem planu njegova vladavina nije bila mnogo stabilnija. Promijenio je 12 vlada i 3 ustava. Najviše mu je zamjeren brak sa dvorskom damom Dragom Mašin Lunjevica. Zbog njene burne prošlosti i zbog toga što je bila starija od kralja, smatralo se da nije prikladno da ona bude srpska kraljica. Grupa viših oficira odlučila se da zbaci kraljevski par. Krajem maja, u noći, upali su u kraljevske prostorije i pogubili su Aleksandra i Dragu. Ovaj događaj nazivamo Majski prevrat, a dogodio se 1903. godine. Na čelu oficira bio je Dragutin Dimitrijević, zvani Apis. On je vodio tajnu organizaciju Crna ruka minus ujedinjenje ili smrt, koja je, kao i radikali, bila za rusofilsku politiku. Na vlast su doveli kralja Petra I. Karađorđevića. Uslijedilo je vrijeme demokratizacije društva. Obnovljen je rad političkih stranaka i državnih organa. Kralj Petar se oslanjao na Pašićeve radikale. Petar je bio omiljen među narodom. Učestvovao je u bitkama tokom velike istočne krize, a kasnije je uzeo učešće u Balkanskim ratovima, kao i u povlačenju preko Albanije tokom Prvog svjetskog rata. Godine 1908. Austro-Ugarska je pripojila ili anektirala Bosnu i Hercegovinu, te je izazvala veliku međunarodnu krizu. Srbija nije mogla da se miješa jer je izostala podrška Rusije. Kralj Petar je pobijedio Austro-Ugarsku u carinskom ili svinjskom ratu. Ovo nije bio pravi rat vođen oružjem, nego se radilo o ekonomskoj blokadi koju je Austrija uvela Srbiji zbog njenog približavanja Bugarskoj. Bugarska je bila velika satelitska država Rusije na Balkanu, što Austro-Ugarskoj nije odgovaralo. Beč je zabranio trgovinu sa Srbijom, pa su Srbi morali da nađu druga tržišta. Srbija je pretežno izvozila poljoprivredne proizvode i stoku, zbog čega se ovo zove svinjski rat. 3 novovjekovna kralja Srbije bili su Milan Obrenović, Aleksandar Obrenović i kralj Petar I. Karađorđević. Dinastija Obrenovića vladala je Srbijom od 1815. kada je na vlast došao utemeljivač dinastije knez Miloš Obrenović, pa sve do Majskog prevrata 1903. i ubistva kraljevskog para Drage i Aleksandra. Izuzetak je bila vladavina ustavobranitelja i kneza Aleksandra Karađorđevića od 1842. do 1858. godine. U vrijeme dinastije Obrenović Srbija je prvo dobila unutrašnju samoupravu, gradovi su oslobođeni od Turaka, donesen je građanski zakonik i namjesnički ustav, te je hati šerifom ukinut feudalizam, a uveden je kapitalizam. Srbija u doba Obrenovića doživljava kulturni, privredni i društveni procvat i dobija temelje moderne evropske kapitalističke zemlje. Dolazi do jačanja kapitalista ili buržoazije i seljaštva. Srbija je pod Obrenovićima stekla nezavisnost, što je potvrđeno na Berlinskom kongresu 1878. godine. Došlo je do razvoja školstva. Osnovana je velika škola i bogoslovija u Beogradu. U Beogradu je otvoren prvi univerzitet. Formirana je Srpska kraljevska akademija, na čijem čelu je bio botaničar Josif Pančić, poznat po otkriću Pančićeve omorike. Djeca pretežno nisu išla u školu, pa je nepismenost bila na visokom stepenu. Roditelji su smatrali da je bolje da djeca ostanu na selu i da pomažu u kućanskim poslovima i u poljoprivredi. Djevojčice su vaspitavane kao buduće domaćice. Pomagale su u kućanskim poslovima i učene su kako da odgajaju djecu. Dječaci, koji su bili nešto snažniji, ostajali bi da rade na njivama. Živjelo se u porodičnim zadrugama, koje su okupljale braću i njihove porodice. Na čelu zadruge bio je otac ili najstariji brat. U okviru porodične zadruge postojala su jasna i stroga pravila.
Poštovao se najstariji član porodice. Samo bogatiji sloj društva slao je djecu u škole. Do početka Prvog svjetskog rata u Srbiji se razvila medicina. Otvarane su prve bolničke ispostave, čime je smanjena smrtnost. Ljudi nisu voljeli da idu ljekaru. Bili su skloni da se liječe prirodnom medicinom, travama i preparatima. Prva žena ljekara u Srbiji bila je Draga Ljočić. Srbija počinje da se gradi. U Srbiji pod Obrenovićima i Karađorđevićima dolazi do razvoja industrije, gradnje željeznica i puteva. Državna himna postala je pjesma Bože pravde, koju je napisao tekstopisac Jovan Đorđević. Kompozitor je bio Davorin Jenko. Jedan od vodećih srpskih političara bio je radikal Nikola Pašić. Bio je dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Poznat je po svojoj promišljenosti, lucidnim opaskama i idejama. Nikola Pašić je bio i jedan od vodećih intelektualaca tadašnje političke elite. Školovao se u Švajcarskoj, a jedno vrijeme proveo je u emigraciji nakon gušenja Timočke bune. Bio je veliki protivnik kralja Milana i njegove austrofilske politike. Zagovarao je dobre odnose sa Rusijom. Umro je 1926. godine u svojoj 80. godini života. Veliki uticaj na srpsku politiku imala je organizacija Crna ruka. Parola organizacije bila je ujedinjenje ili smrt, što je iskazalo njihove ciljeve oslobođenja i ujedinjenja svih Srba. Na čelu organizacija bio je Dragutin Dimitrijević, nazvan Apis po biku iz egipatske mitologije. Apis je bio oficir i obavještajac, te je jedan od najvažnijih organizatora Majskog prevrata. Sumnja se da je Crna ruka bila povezana sa drugom tajnom organizacijom Mladom Bosnom, te da su Crnorukci pomogli izvršavanje Sarajevskog atentata i da su tako izazvali početak Prvog svjetskog rata. Apis je rukovodio obavještajnom službom u Prvom svjetskom ratu. Pogubljen je tokom Solunskog procesa pod optužbom da je spremao atentat na prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića, Petrovog sina. Od važnijih ličnosti treba istaknuti vojvodu Radomira Putnika. Bio je na čelu vrhovnog štaba tokom Balkanskog i Prvog svjetskog rata. U drugoj polovini 19. vijeka Srbija i Crna Gora povele su ratove za oslobođenje od osmanske vlasti. Ove dvije zemlje podržale su ustanak u Hercegovini, koji nam je još poznat kao Nevesinska puška. Cilj ustanika bio je da se ostvari ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Crna Gora je podržala ustanike u Hercegovini, dok je Srbija podržala ustanike u Bosni. Obje zemlje nisu bile spremne za rat, što su pokazali početni neuspjesi u sukobima sa Turcima. Međutim, ulaskom Rusije u rat stanje se znatno izmijenilo. Srbija i Crna Gora proširile su svoje teritorije, te su na Berlinskom kongresu 1878. godine stekle nezavisnost. Susjedna Bosna i Hercegovina, odlukom velikih sila, potpala je pod vlast Austro-Ugarske. U vrijeme Berlinskog kongresa Srbijom je upravljao knez Milan Obrenović, dok je na vlasti u Crnoj Gori bio knez Nikola Petrović Njegoš, nasljednik kneza Danila. U vrijeme Berlinskog kongresa na vlasti u Crnoj Gori bio je knez Nikola Petrović Njegoš. Crna Gora je dobila proširenje i nezavisnost. Obnovljen je rad političkih partija. Stranka pravaša bila je uz kneza, dok su klubaši bili protiv kneza Nikole. On je ukinuo senat, uspostavljen u vrijeme Njegoša, a osnovao je nove državne organe. Osnovani su državni savjet, sud i ministarstva. Međutim, parlamentarni život Crne Gore bio je samo prividan jer je na čelu svih državnih organa bio Nikolin rođak Božo Petrović. Nikola se oženio kneginjom Milenom Vukotić sa kojom je imao 12 djece. Imali su 9 kćerki. Najstariju kćerku Zorku udali su za srpskog kralja Petra I. Karađorđevića. Udavali su kćerke za uticajne evropske vladare i kneževe, te su tako stekli naklonost evropskih zemalja i izbjegli mogućnost nekog budućeg rata. Nikolu su zvali tast ili punac Evrope. I pored porodičnih veza, Karađorđevići i Petrovići nisu bili u dobrim odnosima. Srbi su sanjali oslobođenje i ujedinjenje u jednu državu, a bilo bi pitanje koja porodica bi vladala tom budućom državom. S tim u vezi bila je i bombaška afera kada su studenti iz Beograda donijeli bombe na Cetinje. Nikola je okrivio Srbiju da priprema atentat na njega. Međutim, Srbija i Crna Gora bile su složne tokom kriza kao što su Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat. Stvaranje države u Crnoj Gori teklo je pod dinastijom Petrović Njegoš.
Ova porodica vladala je Crnom Gorom od kraja 17. vijeka, pa sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine. Za to vrijeme Crna Gora se razgraničila sa Austrijom, Hercegovinom i Turskom, izgrađeni su državni organi, doneseni su zakoni, a najveći problem bilo je suzbijanje plemenske samovolje i krvne osvete. Godine 1905. knez Nikola Petrović Njegoš donosi Ustav Crne Gore, koji je napisan po uzoru na namjesnički ustav Srbije. 5 godina kasnije Nikola se proglasio za kralja Crne Gore, čime je počeo treći period u istoriji Crne Gore u novom vijeku. Da bi lakše proučavali istoriju Crne Gore u novom vijeku, istoričari su napravili podjelu na doba vladika, doba kneževine i doba kraljevine. Krunisanjem za kralja porastao je međunarodni ugled Nikole Petrovića i Crne Gore. U ovom periodu Crna Gora privredno je napredovala. Izgrađene su pruge, putevi, fabrike i telegrafske linije, te su prerađivali vunu i duvan. Crna Gora je kovala vlastiti novac koji se zvao perper. Cetinje je imalo svoju bogosloviju, artiljerijsku školu i djevojački institut. Otvoreni su muzej i biblioteka. Izlazio je list Glas Crnogorca. Srbi u Austro-Ugarskoj monarhiji. Habsburška monarhija ili Austrijsko carstvo jeste neobičan skup različitih zemalja pod jednom Habsburškom dinastijom. Stanovništvo je bilo raznoliko. U vlasti su dominirali Nijemci ili Austrijanci i Mađari. Tokom proljeća naroda sredinom 19. vijeka Mađari Lajoša Košuta željeli su da stvore nezavisnu zemlju. Ono što tada nisu uspjeli, dovršili su 1867. godine kada je potpisana Austro-Ugarska nagodba. Vlast je podijeljena između Mađara i Nijemaca. Glavni problem za Austro-Ugarsku bilo je to što su ova dva naroda bila u manjini, u odnosu na sve ostale narode koji su naseljavali ovo carstvo. Položaj Srba nije bio isti u svim dijelovima carstva. Pod turskim napadima u 15. i 16. vijeku Srbi su se prvi put povukli na prostor Mađarske, Austrije i Venecije. Od mađarskog kralja dobijali su titulu despota, a za uzvrat su štitili granicu kao živi bedem od turskih napada. Dalje naseljavanje Srba na tlo Mađarske nastavljeno je tokom 17. i 18. vijeka, kada su bile velike seobe Srba na području od Budima do Komorana. Srbi su kao krajišnici uživali određene povlastice, ali su one bile sužene kada je počela da slabi opasnost od Osmanskog carstva. Položaj Srba postao je nepovoljan. Srbi su se najviše borili protiv pokatoličavanja od strane Rimokatoličke crkve. Najvažniju ulogu u borbi protiv pokatoličavanja imala je Karlovačka mitropolija. Najrazvijeniji dio Srba živio je na prostoru Južne Ugarske ili današnje Vojvodine. Tu su živjeli brojni srpski umjetnici, kulturni radnici i političari. Okupljali su se oko Srpske narodne slobodoumne stranke Svetozara Miletića. Međutim, sa njegovom smrću dolazi do jačeg talasa mađarizacije, odnosno dolazi do nametanja mađarskog jezika i mađarske kulture nemađarskim narodima. Ugarsko-hrvatskom nagodbom iz 1868. Hrvatska i Slavonija imale su ograničenu samoupravu unutar mađarskog dijela carstva. Na prostoru Hrvatske i Slavonije bilo je oko 500.000 Srba. Prethodno su kao krajišnici boravili u ovim krajevima. Srbi u Hrvatskoj i Slavoniji okupljali su se oko Srpske banke, društva Privrednik i oko Saveza zemljoradničkih zadruga. Samostalna stranka uspjela je da sarađuje sa dijelom hrvatskih partija. Međutim, sloga Srba i Hrvata nije odgovarala vlastima Austro-Ugarske. Politika Hrvatske pravaške stranke negirala je postojanje Srba. Srbi su bili izloženi progonima, a ćirilica je zabranjena. Pravašku politiku predvodio je Ante Starčević, otac Hrvatske domovine. U Dalmaciji i Primorju Srbi su naseljavali sjeverne krajeve. Okupljali su oko Srpske stranke. Također su bili izloženi pokatoličavanju. Dalmaciju su naseljavali i Srbi rimokatoličke vjere. Jedan od istaknutih Srba rođenih na tlu Austrijskog carstva bio je Nikola Tesla. Vodio je porijeklo iz srpske pravoslavne porodice. Rođen je u mjestu Smiljan u Lici, a preminuo je 1943. u Njujorku. Većinu izuma ostvario je nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države 1884. godine. Svojim dijelom je uveliko stvorio osnovu ubrzanja naučno-tehničkog napretka od kraja 19. vijeka do danas. Savremena proizvodnja i svakodnevica bez njegovih izuma ne mogu se zamisliti. Teslin najvažniji pronalazak je indukcioni motor na izmjenične struje.
Takvi motori i danas se nalaze u mnogim fabričkim postrojenjima, ali i u veš mašinama, fenovima za kosu, kuhinskim mikserima, usisivačima. Teslini izumi su omogućili razvoj radija i prenošenja struje na daljinu. Tesla je pronalazač generatora struja visoke frekvencije, oscilatornog transformatora i mehaničkih oscilatora. Dao je svoja rješenja turbina i pumpi, pokazivača brzine, ventilatora, fontana i drugih izuma. Umro je u 86. godini života, u potpunom siromaštvu. Bosna i Hercegovina pod Austro-Ugarskom upravom. Bosna i Hercegovina je na Berlinskom kongresu predata na upravu Austro-Ugarskoj. Austro-Ugarska vojska je krajem jula 1878. godine ušla u Bosnu i Hercegovinu. Okupatorska vojska morala je slomiti masovni oružani otpor muslimana, koji su bili bolno pogođeni nestankom vlasti Turske, države koju su doživljavali kao svoju domovinu. Nova uprava je uvela za mladiće svih vjera obavezu služenja vojnog roka. To je izazvalo ustanak pravoslavnih Srba i muslimana u Hercegovini. Uprava je data zajedničkom ministru financija Benjaminu Kalaju. Kalaj je proglasio da su pripadnici sve tri velike vjerske zajednice vještačka bosanska nacija. Htio je da tako Srbe razdvoji od Srbije, Hrvate od Hrvatske, a muslimane od Turske. Uvođenje bosanske nacije nije uspjelo. Miješanje vlasti u vjerske i školske poslove pravoslavnih i muslimana izazvalo je na razmeđu dva vijeka njihove pokrete za vjersko minus prosvjetnu samoupravu. Po struci Kalaj je bio mađarski političar i istoričar. Napisao je veoma dobru istoriju Srba, koju je po dolasku na dužnost u Bosnu i Hercegovinu momentalno zabranio. Njegova uprava trajala je od 1882. do 1903. godine. Za isto vrijeme susjedna Srbija prešla je put od proglašenja Milana Obrenovića za kralja do majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage. Jedan od glavnih predstavnika Srba u Bosni bio je pisac Petar Kočić. Kočić je bio jedan od značajnijih saborskih predstavnika na Bosanskom saboru, koji je osnovan 1910. godine. 2 godine ranije, Austro-Ugarska je u potpunosti pripojila ili anektirala Bosnu i Hercegovinu. Aneksija je bila jedna od velikih kriza pred početak Prvog svjetskog rata. U Bosni se javlja tajno udruženje Mlada Bosna, koje je okupilo učenike i studente. Mlada Bosna se borila protiv Austro-Ugarske vlasti. Moguće su veze ove organizacije sa tajnim udruženjem Crna ruka iz Srbije. Ideolog Mlade Bosne bio je Bogdan Žerajić. On je pokušao da izvede atentat na upravnika Bosne Marijana Varešanina. Jedan od glavnih pokretača Mlade Bosne bio je Vladimir Gaćinović, autor brošure Smrt jednog heroja. U vrijeme austrijske uprave u Bosni došlo je do izgradnje pruga i iskorišćavanja šume i ruda. Seljaštvo je bilo nezadovoljno jer nije imalo vlasništvo nad zemljom koju obrađuju. Bosna je bila jedna od posljednjih zemalja Europe u kojoj su i dalje postojali feudalni odnosi. Ogorčeni seljaci su 1910. godine pokrenuli bunu u Bosanskoj krajini i Posavini. Petar Kočić se istakao kao učesnik ove bune. Evropski izgled gradova u Bosni potisnuo je raniji turski stil gradnje. Otvarane su škole i gimnazije širom zemlje. Na fakultete i visoke škole išlo se u evropske gradove i u Srbiju. Nepismenost je bila velika, jer su roditelji odbijali da šalju djecu u školu. Djeca bi ostajala na imanjima da se bave kućanskim poslovima ili da rade u polju. Počeo je rad kulturno-umjetničkih društava, kao što je Srpska prosvjeta, Hrvatski napredak i Muslimanski gajret. Izuzetna književna dijela napisali su, pored Petra Kočića, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Svetozar Ćorović, istakao se istoričar Vladimir Ćorović. Starom Srbijom nazivan je prostor koji je u srednjem vijeku bio jezgro Nemanjićke Srbije. Stara Srbija jeste Raška oblast, Kosovo, Metohija i sjeverozapadni dio Makedonije. U staroj Srbiji i Makedoniji i dalje su vladali feudalni odnosi. Raja, zavisnik Metovi, radila je na imanjima feudalaca, aga i begova. Zbog pritiska albanskih nasilnika hiljade porodica odselile su u Srbiju, koja ih je privlačila i kao zemlja slobodnih seljačkih posjeda. Srpska vlada je od turske uprave tražila popravljanje položaja Srba. Otvarani su konzulati i škole. Iz Srbije su u Tursko carstvo ubacivane komitske čete.
Kod Srba se javila nada da će im se položaj popraviti nakon mladoturske revolucije. Srbi u staroj Srbiji i Makedoniji živjeli su u zadrugama. Porodične zadruge vijekovima su bile osnovni oblik društvene organizacije. Brojale su i po više desetina članova. Obično su zajedno živjeli po 4 ili 5 braće sa svojom djecom i unucima. Zadruga je imala izabranog starješinu i glavnu domaćicu. U zadruzi je vršena podjela rada prema polu i uzrastu. Ideja o Balkanskom savezu protiv Osmanlija javila se u vrijeme kneza Mihajla Obrenovića. Sada je obnovljen Balkanski savez, u kojem nije bilo Rumunije. Savez su činile Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska. Vođena su 2 Balkanska rata. Po svom karakteru prvi Balkanski rat bio je oslobodilački, jer je Balkan oslobođen turske uprave. Drugi Balkanski rat bio je bratoubilački, jer je došlo do sukoba balkanskih država oko Makedonije. Prvi Balkanski rat vođen je od 1912. do 1913. godine. Srbi su odnijeli velike pobjede kod Kumanova i Bitolja, ali je njihov izlazak na more spriječen stvaranjem Albanije. Proglašena je uz podršku Austro-Ugarske i Italije u Valoni novembra 1912. godine. Prvi Balkanski rat završen je potpisivanjem mira u Londonu maja 1913. godine. Kada je nestala zajednička opasnost od Turske, a pojačano miješanje evropskih sila, posebno Austro-Ugarske, oživjeli su pojedinačni, a međusobno suprotstavljeni interesi balkanskih saveznica. U Makedoniji nije bila izgrađena nacionalna svijest. Dijelove Makedonije svojatali su Srbi, Bugari i Grci. Zato kažemo da je Makedonija bila jabuka razdora među balkanskim zemljama. Drugi Balkanski rat vođen je između Srbije i Bugarske oko Makedonije. Srbi su odnijeli odlučujuću pobjedu na Bregalnici. Druge zemlje Balkanskog saveza također su napale Bugarsku. Na njihovoj strani bila je i Turska. Mir je zaključen u Bukureštu 1913. godine. Posljedice Balkanskih ratova bile su jačanje ugleda Srbije i Crne Gore. Ove 2 zemlje dobijaju teritorijalno proširenje te tako stiču dio neprijateljski raspoloženog muslimanskog stanovništva, kao što je uključivanje dijela Albanaca u granice srpske države. Novi krajevi bili su privredno zaostali i siromašni. Kod Austro-Ugara stvorio se strah od jačanja Srbije i Crne Gore. Srbija i Crna Gora su imale ključnu ulogu u protjerivanju Turaka, što je predstavljalo opasnost da se ista stvar ne bi dogodila Austro-Ugarskoj. Od istaknutih ličnosti u Balkanskim ratovima treba pomenuti Radomira Putnika. Načelnik štaba vrhovne komande general Radomir Putnik koji je poslije Kumanovske bitke unaprijeđen u čin vojvode. Jedna od junakinja Balkanskih ratova svakako je Milunka Savić. Borila se u srpskoj vojsci preobučena u muškarca, a njen pol otkriven je nakon Bregalničke bitke protiv Bugara. Žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Ranjavana je u borbama 9 puta, a zbog neizmjerne hrabrosti Francuzi su je prozvali Srpska Jovanka Orleanka.